Izvolite. Potpuno je besmisleno da sat vremena ili sat i po pred izricanje presude se ja bavim procenama kakva će biti ta konačna presuda. Kao što znamo, postoje tri mogućnosti: da se potvrdi aktuelna, to je 40 godina zatvora, bez utvrđene veze između Beograda i vlasti sa Pala oko zločinačkih namera, da se poništi u potpunosti ta presuda ili da se ta presuda meritorno od višeg nivoa pooštri sa izmenom oko pre svega trajanja kazne, a možda i nekih drugih stvari. Generalno, mislim da je nesumnjivo da je u 90. godinama učinjeno puno zločina, pa i ratnih zločina, na teritoriji našeg regiona, i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i prema Srbiji, i prema građanima Srbije, i prema svima drugima. I da apsolutno svi krivci moraju biti kažnjeni za to, bez izuzetka. I propusti su i tog Haškog tribunala što je dopustio da se jedan Milošević izvuče time što je umro pre nego što je dobio zasluženu presudu, i još je više se izvukao što mu je suđeno u Hagu, a ne u Srbiji, gde je bilo još više, ako ne još više, onda bar isto toliko razloga da mu se sudi kao za ono što se sudi u Hagu. I to je naprosto to što se desilo. Ono što je važno za građane koji žive u ovom regionu, za građane Srbije, za građane država koje su oko nas, to je da ne guramo pod tepih tu istoriju, tu ružnu stranu istorije, da ne optužujemo jedne drugi kao narode za genocid ili za ratne zločine. Tačno se zna ko, po kojim ovlašćenjima ili s kojom zloupotrebom ovlašćenja je uradio neki ratni zločin. A građani, narodi ovog regiona moraju da grade svoju budućnost tako da ne zaborave zločine, ali da u narednom periodu uvek, zauvek živimo na način koji je primeren normalnom životu u Evropi 21. veka, a to je ajde da nam bude bolje i da našim komšijama bude bolje. Hvala.